Iti napalabas, awan na aramidan ni JV no saan ati mga klon ken Rowena nga ina ni Charmy nga addan relasyon da. Nakapungtot ti baket. Pinapanaw ni Rowena ni JV ket nagsakitan tinakam ni Charmy. Iti isaserrek ni Charmy iti pagadalan, intulod ti inana, banag ang nagsakitan manan tinakam ti balasang. Marangrang metten ni JV, gapo iti kanayon a panagapa dagiti naganak kenkwana. Kinasarita na nga rod ida nga agpadpada. Saan nga inaklon ti amana nga adda sa bali iti biag daytoy. Ket ita, adto'y tituloy ti makalawas a pakasaritaan a napauluan, Panubok. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Love each moment of my life. Apay, kunang aglauna yan aya, adipulos makaawat kan makarigna. Mimato aya ti pusok. Tirignak. Sana nga istatwa, JB. Kan siguro, imbaga na pa'y adi mo ipagpagakanyak tinagsaritaan nyo. Mami, pangaasiyo. Pagsaritaan nyo kumaana saya at daytoy. Aging ka iti tinaaklunan ti atap ko. Sa anak amaming ka. Di na pala ibaga asaanan anaragsak iti dadak. Kat addan na sa pulan na asabali. Oh, di may bayat pa'y tamok ti aramidag. Di kunana, igawid ko. Ha, mapan iti kayat napapanan. Mapan iti ayan tiragsak na. Urayin nyo kadipay ang mapukawan kayo iti anak. Sakbay ang makaamiris kayo ken ni Daddy. JP! Saan abalaag daytoy, Mami? Aramidak. Dayta! Napamati na kan ti papairong amam. Talaga ka ti asaan ang mapunas dayta nga atap yu ken ni Daddy. Nga uray matawan pamanagnak yu nga adda aramidan na. Maamwak tumat lang ti pudno. Pues, sorry, Mami. Ngam siguro, nasaysaya at no pumanawaklaan iti daytoy abalay. Aniya? Awan matlangan simbang ti panunot ko. Isardeng kumatan ti panagada ko. Aniya? Urnosin nyo pa ti bagbagiyo sa akto agsubli. Lumakasubli akpay. Apay nga nawis na piti kantin. Awan ka din klasem? Adda pa'y. Ngam saan ako nasumrag, Charmy. Anya? Pumanawak lang ni Jebalay. JB? Kayat mo ka diti sumurot kanyak. Anya? No kayat mo. Agrubat ta intong bigat. Ha? Agpay so pumanaw ka? Kayat ko pala ang tagpalamiis. Panunutak pa'y, JB. Narigat nagdardarasudos. Saan ka nagdanag? Saan ka apagaramidan iti dakes? Sa dino ko mga ruti papananta. Mapantay di kadalolo ijalaw nyon. Sige, panunutak pa'y. Awagan kanto no rabii. Umanayan dagito akawas ko nga itugot ko. Awan makaigawid kanyak. Marengrengak at talagan kadagiti naganak kanyak. Awaga pegahan ni Charmy. Sumurot nga ta kanyak.
Hello, sweetheart. Hello. Nakaimpake ako. O niya, nagkapangandang kan? Madandan haganag. Abangan mo niya tiramidan ni mama kanyak. Nuayayatan na, Charmy. Sumurot ka kanyak. Anya? No saan ka sumurot? Amangan no saan tantong agkita pa eh. JB, Saan ka nasumrot na bigat? Ipamban mo nga awan klasem. Total, sumsumrot ni mama may di opisina. Isundot ipapano mo. Agkita tanto iti bus terminal nga agpailokos. Saan ka nga agdanag kunak manen? Saan ka apagarmidan iti dakes? Ipakitam ka ng mamam. Adi na malapdan ti ayan-ayat na. sige. Awagan kayo to nagsapa. Okay nga rad. Kastabi, Charmy. Bye. Bye. Anya tiramidag. Sumurot ka di kini JB. No pumanawag. Anya tiramidan ni mama kanyak. Dasken ang makapagsarita kami kan Panolo. Saan ko kaya ta pumanaw ni JB? Kasano ang makapagsarita kami ita? Katarabiin. Awan pa'y laang. Daytoy, di saan apakapunasan ti matinga atap ko kan kuana. At hapay rapi ati na isasangpad. Siguro, maturugan iti sinong ti papay na. Pumanaw laang ti anak ni. Isut papasulak. Girl, I need you. I need your love. Adda ka di sakit mo ha, Charmy. Aldawon ngam di ka pa labipangon. Awan klasik, mama. Kasta ka di. Nasayat mo't. Ngam saan ka po ang panaw dito balay? Saan, mama? Agi na naagtakas lang na bamanukak. Sige. Makamukan. Ada naluto ijayan. Wan, mama. Kahit ko pa'y ti maturog. Alang nga ron. Dahil takot ti ko nakita. Mapuy-puyatan ka. Ado nga minti research ko, mama. Kastaya. Sige, saya atom ti agadal. Para matlaang kan kadayta. Saan pa'y laang nga tila agpapaaram ti raramidam. Saan na malabos dayta? Wan, ma. Sige, mapanakon. Urayak lang nga makapanaw ni mama. Sumurot akin, JB. Mapana ko ni terminal, sweetheart. Onya, kasano? Wan, urayan ako ni Jai. Inuray ko pa yung minamakapanaw ni mama. Sige nga, Rod. Dito lang. See you. Bye. Bye, sweetheart. Mapana ko ni terminal. Apay dayta bakbak, JB. Saan ka di kayong bagak kada kayo na pumanawak, mami? Iso da ito yan. Sa anak nga gang angaw. Niya? Agsubli akto na makapagkinaawatan kayon ken ni daddy. Sa dino ti papanam? Sorry. Gamjak may ibaga, mami. Mapanakon. Agurura yan ni Charmy. Adda ka duwa mapamanaw. Adda. Di kaayan ayat ko. Panawan da kun nga gama.
Makaamo kayo iti biyagyo! Sorry, mami. Ngamnas kan nga aramidod da ito eh. Tabarang isut panggapan yung agkinaawatan ken ni daddy. Kunak na saan ka na sumurot kanyak, sweetheart? Sigurado ang makapong tutunay ni Mama. Numamuan na pimanawa. Saan mo apananutan da ita? Awan dakas nga aramidan ta. Promise saan ko akayat nga. Wen, saan kang hagdanag? Madandanagan kami ni mabaling nga aramidan ni Mama ita. Basta awan aramidan ta adakas. Awan rumbang apagdanagam. Winangam kasanon ti panagadal ko. Sana malabas deta. Awan lin na kayan kan binakitan ti Adel. Ituloy tanto. JV. Ipakita talaeng nga awan makalapad. Wen makapagsina ka data. Ken kayat kumat nga iparik na kadagiti naganak kanyak. Ano saan da nga agkinaawatan. Mapukawan da iti anak. Aday na tindara ka seminar. Di naklukwadan, Manolo. Anya seminar. Pwede kayong baga kanyak. Kasanong ibaga katawan na saya ta panagsarita ta. Bugkaw, unget mo ta kanayon di pasabat mo kanya. Gaputa ramin mo. Nasakit ti ulok, kahit ko tagina na. Nasakit ti ulo. Ta nagpatpat nagkayo siguro ang naglinlin na ilo iti babaim. Kaya't mo tarabising kalangan, Marlina. Sige! Padasam ta makitam ti sapsapulang. Ay nakpilita na. Sumardeng kan. Awanan ka itibain. Si kalangarudan ti adabasol na. Si kapay ta. Kunas ba't na sumardeng kan? Kanamom kati. Awanan di anak mo. Awanan nga. Pinmanawan! Niya. Sa dino tinapanan na. Manong, idyaman mamanugbog. Umaysan, sweetheart. Tricycle ta naging ka balay da lolo. Adayo ka tipay. Asidal kan. Alan, lumugan kan. Asidig langit ayan da lolo. Sumaro na barangay Manipod dito ili. Kasta ka di. Nadlaw ko nga itaypay at data iti bus. Nakaululimag ka. Kan kas na madandanagan ka launay. Pampanunotak ni Mama. Sigurado akas taunay ti ungat na dayjay na maamuan na apimanawa. Saan kang hagdanag? Kas di lang. Ngam di tamat ama amiris na. Adi na mabalin asakupan ti pakasik nan ti pusom. Lolo, kumusta kayon? Agmano akman. Ay, kasyan na ka ti Diyos, apok. Agmano akman, Lolo. Bendisyonan na ka ti Diyos, apok. Lolo, iso ni Charmy. Aya, asawam ka di dayto napintas, apok. Ay na, naglaing ka ang nagpilay. Lolo, Naalam la talaga ti kinataer ko kan galad ko analaeng agpilay. kwa lolo. Gas ken kwa na metlaeng day di lulam. Isong nga imala metlaeng ni dadim anataer kanyak. Kan tinapintas day di lola na. Kwa lolo, saan kami pa nga agasawa kan Charmy? Kaayan-ayat ko pa'y laeng. Ay, iso aya. Wan lolo, imay kami lang nagbakasyon dito ayan nyo. Ala.
Dumanon kayo di talaem. Agpaala at iti bunga dagiti dragon fruit amulam so ti merienda inyo. Agyaman ak lolo. Kaya nadan sapay na loom kadagiti gwapel amulan ni Antim Nenet. Kan adda pa'y guyabano. Sos, nagadun lolo. Ano sa nyo dagita ang merienda? Ta saan kami agumatgatang kadagiti merienda ang makadadael iti salunat? Ala ni lolo. Angam sa bagay, makita mat, nasalunat kayo pelaeng, uray na taangan kayon. Ay saan laeng anataangan ko nataraki pa Buwan, nakatartaraki kayo pelaeng lolo. Apay manutawin yon? Ay sos, may sala akal daw. 90 anyos kan. Nay, agasam nga day talolo. Kasla na surok lang nga 70 tawan na, sweetheart. Wan nga rad. Laklakay sapay kit din ni daddy ngam ni lolo. Ay, adayo. Ala ni lolo, uray lang na pauyokon. Ay, just kay. Ay, ala. Sobra kayo kit din. Ay, naistoryaan tayo matan dito. Girl, I need you. I need your love. Talaga asukir da dya babay. Nakitaray ang kinichepi. Sana mabalita ito'y rumaotak. Diyaki palubo sa makiasawa din na oras ti anak ko. Nalawag tilinaw ti surak ngimbati na iti kama na. Simurot kini Jaivi. Taagasawa da kanon. Bitarom ko da dya lalaki iti kidnapping. Sino katatayta kurang lalaang at nataulan tiritaw? Umayan! Makauray ka do asino ka! Asino ka aya? Ako namlan nurakrak ka mong tiritaw mo. Sika ka diti babae ni Manolo! Anya babae ni Manolo di sasawam. Nangaka di takirida. Asino ka nga ron? Kananya ti kagaram? Siyak ti ina ni Charmy akayan ayat ti anak mo ni JB. Aniya. Irwaryo ti anak ko, tano saan? Idarom ko iti kidnapping ti awanan bain nga anak mo. Anya ka diti sasawam? Saan na kinidnap ti anak ko, ti anak mo? Nukasta nga ron parwarumita. Nang runay ti ang panganak ko. Indanon nakit din ti magbagi na iti awanan bain nga anak mo? Awan dito iti anak mo. Saan mo ngay lamang? Kudakmet nga awan! Awan! Kanawan dito iti anak ko. Pimba daw. Anya? Nakabakbak. Kat di na imbaga no sa dino ti papadan. Ay sana mabalin. Pimanaw mo ti anak ko kat imbaga na pumanawan. Anya. Lukas ta. Nagkuyog ta. Saan na nagkuyog? No di kat intaray ti anak mo ti anak ko. Tadyak kayat nga agasaw da taubing da pailaag. Iso pinaritak ni JB abang pasyaret anak ko kat agsinadan. Iso matlagayam Apay gabi na pinaritam ida. Saan dalakat ko mga agaramid iti mati? Konsentidor ka ba't? Nagubing pa'y lang ti anak mo kayat mo ang mga asawan? Di na ba't kayat asawan? Ano agayan ayat dan? Kat agasawa dan? Basta. Idarom ko ti anak mo iti kidnapping. Dumagasak iti police station itamot laang kat iriklamog di anak mo. Aniya? Idarom mo iti kidnapping ti anak ko? Amom ka diti sasawam. Amok! No disnudo as imurot ti anak mo. Kan isot ibaga na kadagiti pulis. Awan sirpe ti reklamom. Nasa dino kumati pang sapulan tayo kadakwada.
awan amok. Ngam no bilang, anya ti planom. Jakpay kayat na makiasawa ti anak ko ta ubing pahay ni Charmy. Ngam kasano no dan napasamak kadakwada. Kayat mo nga agsikog ti anak mo, kan agpasngay nga awan ama ti ipasngay na. Saan pa'y ama bali na makiasawa ni Charmy? Pagsaritaan tayo kumatay to'y, kapsat. Tatanggan tumat kami ti ulo ti anak ko. Kung naklakid din no tinungpal na kon. Gayam, adda sa bali a plano ta. Katiam mo. Ti anak mo, ti akin nakam iti daytoy. Tinasayaan. Agtinulong tayo langan amang birok kadakwada. Sa dino ko ma, ti pangbiro kan tayo kadakwada. Awan amok. Ngam no bilang, anya ti planom. Basta saan ko pa'y akayat ang makiasawa ti anak ko. Ubing pa'y ni Charmy. Hanggang kasano no adan napasama kadakwada. Kayat mo nga agsikog ti anak mo. Kan agpasngay nga awan ama ti ipasngay na. Saan na mabali na makiasawan ni Charmy? Pagsaritaan tayo kumaday to'y, kapsat. Natanggan tumat ngayon ti ulo day tiyang anak ko. Kung naklakit din no tinungpal na kon, gayam, sa bali ti plano na. Kat amok, di anak mo ti akin nakam iti daytoy. Saan mo nga ibaga ti kasta? Tamok, isuda adwa ti akin nakam iti daytoy. Adalada ka sa mapasamak ni anak ko, basol di anak mo. Saan ka ngagsarita iti kasta? Ta saan mo't nga ta sumurot ti anak mo? No saan naakayat? Nasaya at tandakan, kan nasapsapa ka asimbangpat. Abay, At natakkel aparikot iti anak mo. hanggat napasamak kang guana. Na disgrasya, anyang ospital din. Awan kadagitim bagam manulo. At niya garod. Kapampanaw ti ina ti babae nga intaray na. Nangitaray? Naalibdak mo't nga rod ti anak ta, Marlina. Maragsakan ka. Idinto takas taunay apungtot ni Sulitad. Kat in-report na kano iti polisya. Kat intarom na iti kidnapping ti anak mo. Kidnapping? So na basta-basta kaso na ita. Nang runa agad minor di edad, dabay lang. Day tangarot ka. Mabit lang. Agayan ayat na ka ni? Kasta timbaga ni Sulitad. Kaano laang nga inaklundang addan relasyon ta. Kasta. Kat gaputa agad adal da pailaan. Linapdanan ni Sulitad ni JB amang pasyar kan Charmy. Kat nakigtot laangan, idi sumagpat iti balay ta. Tasurat mo't laangan dinasangputan na iti kama ti anak na. Apinanawan na iti agsapa, taimbaga na kano daytoy, ngawan klase ta. Naplano da lagi di na ita. Nagtulagan da iso asaan ang makaswan ti anak mo iti kidnapping. Tay manugot mat ti anak na. Saan ko akayat amaya tayo ti anak ta, Manolo? Saan nagading imbagbagaking ka ti papanaw na? Imbaga na, kat basol mo. Manan. Imbaga na kanyak amarengrengan iti kanayon ta panagap-apa. Kat no saan ta ama ornos ti pagpakita. Pumanaw laangan. Katay jay, inaramid na ngagpayson. Saan mo nga idasal ti pamabasol kanyak? Tas ikakit may isang... Kapumot lang iti aramid mo. Bakit nakita mo? Adan pamanagnak mo? Di kanayon mo apan nakalada o ti pamanagnak ko. Sumardang kan, Marlena. Sa pulong takit dit anak na. Awagam. Itay pa'y ngaw awagak. Ngam di na sumpatan ti awag ko.
Oh, saan ko ang makontak? Inintip na lakit diti cellphone na. Oh, talaga sukir. Nga, di ko nada. Gapo ta nagtaraydan. Makalibas na talaga. Pagsasawa kita na makita kita. Tsaki palubos, di kaya't dati masurot. Kay kayat ko pa'y nga ganak abalasang ngam tay makiasawan. Ngam, kasano? Saan ko na tama kontak ti cellphone na? Tinasayat. Mapada kiti police station. I-report ko tinaramid day dyan na laing alalaki. Idarom ko iti kidnapping. Girl, I need you. I need your Nagpintas dito lugar da Lolo Minno. Sweetheart, Gwen, sweetheart. Presko ti hangin. Ado pa iti prutas kanat natin. day talakit iti mangpapatid do iti biyag na. Akasam, agno bentanan, ngam nasaranda pay lang. Gwen, nga rad. Naparagsit pay lang nga magna. Awan rayuma na. Pudnot ako nam, sweetheart. Natangan pa yan ni Daddy. Ken, at adun sa pa yan tirikrit naan na. Ngam ni Lolo si mo. Kasta ka di? Gwen, buridak ni Daddy kadagitili mga anak da Lolo. Aywan kayam. Anya ti planom? Matantanagan na. Sigurado ang makabil na ko ni Mama gapo iti naramit ko. Bay amida, Tila unay panagadal ko. saan ang malabas data? Kayat ko lang ipanaknat kadakwada. Nga awan makalapad iti ayan-ayat ta. Saan ka di si kamot lang tinag ko na? Ang maawatam ni Mama iti kinestrik no na? Wen, gamjak maibturan ti pan nakaadayom. Wen no pan nakapukaw kukan ka. Ay ayatan ka, JB. Saan kumat nga muna niya ti pagpanagan ti biyag ko na mapukaw ka? Agyaman nakiti dayta, Jeremy. I love you so much, sweetheart. I love you too. JB, stunan. Amangan mo niya ti pagtungpalan daytoy. Awan rumbang nga pagdanagam. Anyaman ti mapasamak ka data. Sumbata. Anya? Si Kati kayat ko akasarita, neneng. At dalaing kayat ko adamagan ken ka. Ha? Lolo? Ay, mano ka din ti tawan mo. 19, Lolo. Agad adal ka payla. Masiguradok dayta. Wan, Lolo. Ada ko ni ti college. Kasta ka di. Ngam, kayat mo ti makaturpos saan? Wan, Lolo. Ngam, kasanupay ita. Lolo? Apay, asimurot ka ken JB. Ay ayatak ni JB, Lolo.
Kat saan ko akayat nga sina kami? Saan ko akayat amapukaw itibiyag ko? Maawatak da ita, neneng. Kasta talaga ti agayat. Hanggang ubing kayo pa'y. Saan ang malagbas da ita? Siguro, kaya't ni mamam ang makaturpos kapay nga agadal. Ta iso ti kapatgan at awid tayo, kadagiti naganak kada tayo. Asaan ang maagaw da ito iti asinuman? Lolo? Saan ang malabas da ita nga ayat ang kunkunada? Tano talaga, ada kayo kan JB ti agkagasat. Uray kasano ka ado dagiti panlubok. Adumteng iti relasyon nyo. Da kayo lata. Noon na ito ding ada kayo. Napaot kan napasnak ti panagsarita yu tayo ni Lolo, sweetheart. Owen, kat pudno amin na naibaga na kanyak. Nalawlawagan ti panunot ko. Anya ti kayat mo, sawan. Anya ti naibaga na. Maipapan ka dada. Oh, anya mo timbaga na maipapan iti dayta. Nasaysayat ka numat lang. No makaturpos ta iti adal, sakbay sumrag ta iti estado. Amuklatan, aday ta ti imbaga na ken ka, sweetheart. Ket, anyang harod ti planom ita. Saan ko nga mo? Mariribo ka nak. Adlaken ka no, agsubli ka ni Jibalayo. Ngam siya, saan na pa yung agawid? Marang-ring ak tumatlang iti kanayon na panagapat a dadi kan mami. Ngam, sa dino nga rod ti pagtalay na Adam? Dito yaklatan ka ni Lolo. Pasensya ka na, JB. Ngam, nasaysayat siguro nagsubliak kan mama. Kat ituloy ko ti panagadal ko. Adlaken ka dayta. Saan ka mabalin nga igawid? Nupay awan ka asping na alimdo ti yada yung kanyak. Aganos tapay lang. Oragin na tayo, ta. Sikalat ta tilinaon ti pusok. Okay. Ngem, kasanon, Ti, no agbunga tinapasamak ka data. ha? Tiam kaklaunay. No naan-anayan ayadayo na kani mamam kanyak. Kasanuhag payson, JB. Di biyagak. Takdarak. Kan may sa awan rin ba nga pagdanagam, Charmy? Uray saan ta makaturpos. Agmay sa akanak. Kan agtawid kadagiti sa nikwada dadi kan mami. Girl, I need you. I need your love. Saan sa bali ti pagawatam kadagiti imbagak ken Charmy apok. Saan ko supringen ti ayan-ayat tiyo. Ti relasyon nyo. Maawatak tirik na yo.
Ket karbangan nyo dayta. Ngem, impaawat ko laeng anasaya at no, makaturpos kayo pa'y nga umuna. Lolo, saan ko nga agsakit tinakam mo kanyak, apok. Malakad laeng dayjay. Ngem, adamat lakad na kayo dayta. No, talaga nga agin inayat kayo launay. Awan makalapad kada kayo. Irupiryo Total, unayumat nga agin inayat kayo adwa. Ket makitak, bagay kayo launay. Da kayo, di para iti tunggal maysa. Lolo, nangruna ket sa anak lakit di nga agbidot nakmanlaingan. Amok, addan na pasamak kada kayo. Iti panagtali na edyo adwa. Iti balay ko. Ken, may samot asilad tinagturugan nyo. Lolo, saan ka di apod no ti kinunak apok? Saan ka ang makapagulbod kanyak? Taamok, addan na pasamak kada kayo. Wen lolo, makitam, di podno ti kunak. Saan kumot nga ilibak, lolo? Saan min anasarkadan tirik nami? Ket napasamak ti saan ko maarumbang nga mapasamak. Anya nga ron ti aramidan ta ita. Saan ta makontak ti anak ta? Nagawid tayo gilaon yun. Gilang ti mo kapapananda, JB. Sigurado, gayayan da lolo na. Mapanta nga ron ti siya manulo. Kaya't ko makita dagiti tuwa. Kat kasarita ta ni Charmy. Sakbay at tiliwan dagiti pulis ti anak ta. Saan damat nga ta abas sa tiliwan? Adya saan ako nam? No pinatuloy ni Sulidat nga idarom ti anak ta. Adda ko manimaya pulis. Ni, lugan samot dagiti pulis day jay manolo. Masabol kano o maiparang ta dagiti dua iti laso ti 24 oras. Aniha? Alah, mapantan ni Gelaon yun. Masapul ang makasarita ta dagiti dua. Dayto yan ti pagpagakin ka. Marlina, naminad mo ngayon bagaking kangawan aramid ko. Aping ngamin na dinakpat yan. Ala, saan dan ngagsubang? Dayto'y parikot ni JV ti umuna asang wanta sakbay ti parikot na. Ngam ti panagat atap mo, ken panagap apam kanyak ti puun amin dagitoy. Saan ko ang makontak ti anak ko? Sa tinungatati ng ipanan dyan na laing alalaki. Kung nadagiti pulis akong takin da, dagiti naganak ni JB. Kat masapul ngayruar ni JB ti anak ko iti losod ti 24 nga oras. Tano saan? Tiliwan da. Oras na makita da. Agap kasanod do. Diyak kaya't nagsikugabalasang ti anak ko. Agap kasado. Maulit ka di kan ko na tinapasamak hindi ka na kami kinitilhin.
Kastoy butla ang tinapasama kiti. Saan akayat dagiti naganak kanyak ang makiasawa ak? Uno makiinarmak ini, gaput agad adalak pailaang, ngabay-ayatot ni Delphine. Siguro takkan ko na aging gana pasamak kada kami iti saan na rumbang. Inananak na mama. Inyadayo damat ni Delphine. Gini masikugak. Inrupir ko ti panagayat ko kini Delphine. Katingkadeng ko ti mang panaw kadakwada. Ngam, hindi may pasngay ko ti anak ni. Naklon dawat lang ni Delphine, adi nang baybay akanyak. Maulit ka din di apasabak, iti anak ko. Nawan day jay laon yun, Manolo. Tumanon tabay. Padandanahanak. Saan ko kahit ang mabalod ti anak ta? No paibalod day jay asulidad. Iso nga, Rod. Akayat ko ang makasarita da Yashermi. Tano disnudo asimurot ka ni JB. Saan a kidnapping tinapasamak? Tugay awan day jay laon yun, Manolo. Dumanon tapay jay. Padandanahanak. Saan ko kahit ang mabalod ti anak ta? No paibalod day jay asulidad. Iso nga, Rod. Akayat ko ang makasarita da Yashermi. Tano disnudo asimurot ka ni JB. Sana kidnapping tinapasamak. Di pa'y matmakuntak nga ron. No adada ijay, wano andya. Ay, dumanon talatan. Sana makuntak. Ta sigurado nga inidip na ti cellphone na. Dahita tinakaumaak, Lolo. Kanayon da nga agapa. Agbinbinog kaw da, huwag rabdabi. At hapon ni mami nga adda babae ni daddy. Ngamin, kanayon amarabya na sumangpet. Numaminsan, sana sumangpet. Takuna na nga adda darayan na amiting iti sa bali a lugar. May ipapan iti negosyo mi. Matlagayam. Awan mat ngarod pamanaknak ni mami iti atap na. Ti kunamat ni daddy, awan babae na. Ay, oo na yan ni Marlena. Marangrangak, Lolo. Tandan nira na bii. Agap-apada. Iso ako nakadakwada. Nusaan da nga urnusen ti bagbagida. Pumanawak laengen. Iso apimanaw ka. Kat adda pa'y kakuyog mo. Kasanumot ngamin, Lolo. Linapdanak ni Nana Solidad amang pasyaran ka ni Charmy. Kasano pa yan? Ala. Kas itinakunak. Ubing kayo pa'y. Saan ang malabas dayta nga ayan-ayat? No, talaga ada kayo ti agkagasat. Da kayon tulatta ti agkatuluyan, apo. Naimbag man tanalunak ti baybay ita, sweetheart. When? Awan bagyo na. No, da bagyo na. Nadawal ti baybay. Kasta ti biyag, saan ka di? Ha? Ti kasasata. Kaslada bagyo. Ta saan ang kanunungan ni mama ti relasyon ta? Tidakas na. Simuro takkan ka. Adapay na pasamak ka data. Adi ko mapay rabang. Agbabawi ka kadi? Saan mat kiti?
Nga maklunan ta kuma. Saan ta pa nakasagana? Saan ta pa nalpas ni panagadal na? Amok, Katno saan na ta kanunungan ni mama ti relasyon ta? Abdala ta mangriribok ka data. Saan nga ta nariribok ti panagdan na ta? Nangaruna no saan ta pa makapagkasar? Jeremy, Napilitan ta kaya dayogan ka. Arig na bagyo day ta. Agpadaas saan ta kaya ti panagsina ta. Ti panagin na tayo ta. Ket, No bagyo. Kasano ka paot day ta? no adaman bagyo adumteng. Agpating ka. Mapukaw matlaeng. Ket sumublat ti talinaay. Kang runahan ti amin. Masapol ang natibker ta amang saranget kadagiti panubok adumteng. Ta siguro, tunggal parikot, at dalat ta solusyon na. Kasanuman ka atidog ti rabi, sumingising lata ti init iti kabigatan na. Saan ko nga muna niya teramida kita? At daaklat ta iti danam, Charmy. Anyaman ti ibong nga dagitoy. Saan ka abaybayan? Ikarik dayta. Nagayatan tang agpadpada daytoy. Nukasta. Sangwen ta ti ibunga na. Girl, I need you. I need your love. Kun kay umayo sa pulen ti anak yu ditoy. Ayan ni JV, tatang. Kanti kadwa na papai. Napanda ka no, iti igid ti baybay. Kaya't miya ka sarita ito. Kakat kumusta kayo matan? Pasensya kayo, tasan kayo masarasarungkaran. Makumi-kuma kiti negosyo mi. Kat sana ka makumumay dito eh. Negosyo, wano, anya. Saan kayo ang mamati ti day tatatang? Sa bali, ti pakakumikuban na. Marlene, Ay, saan ko nga ammo, no asino ti hosto kada kayo. Ada nasao kanyak ni JB. Ket kadwa na pa iti kaayan-ayat na. Ket, anya, inam na inyo anapasamak. tatang, No, agsikog ti babae. Masapol at takdiran na. anya. Anya? At dati, As itinakunak. Anya, tinamnamain nyo ang mapasamak. Kitiin na ti babae. Kasanon, no di na ayunan. Kit idarum na ti anak yo. Minor di edad pa'y laeng ti babae. Saan nga ta adakkel aparikot na ita? Kasanumat nga kat... Adda babae nila kay mo. Adda ka di pamaneknek mo. Nga adda babae na. Kanayon amala daw asumangpet, tatang. Ket umdas daytan apagatapam nga adda babae itibiyag na. No saan asabali apapay ti biyak na? Apay nga ron akas jay. No, maminsan, ti atap, irubo na ka. Anya ti kayatyo. Aglimpyo kayo nga agasawa. Wenno, mapukaw ti anak yo. no siya, awan parikot, awan mading aramid ko.
Kinapudno na tatang. Naumak batan. Ket no saan ngagbalbaliw ni Marlina. San lang ang mapukawan iti anak no di ket agraman asawa. Aniya. Nasaya at tada kayo na doa. Daddy, Apay nga inaramid yun ito eh. Kunakno si kalaang tipumanaw, Jebi. Mabitlaang Marlina. Unaag agasarita ni Shermy. Nagkuna asimurot ka kini Jebi. Ha, Charmy? Mabalin ka ding agulimag ka, Marlina. Awan ka dit karpangak ngagsarita. Pagsaritaan nakpay nga umuna. saan ang masulbar daytoy iti binugkaw? Oy, Aguli magkamanpay, Marlina, mabalin. Apay ka di akasta ka. Saan mo ka di anaawatan ti imbagat ken ka itay? Orno senyo ti bagbagiyo. Saan mo apagariyen ti guraken ka? nawatan madlaang Marlina. San bunga urayan ang makapung tutaklaw naging ka. Dito nga mintisan ko akayat kada kayo. Saan kayo pa ang makapagsauan na sayaat? Please kumamat, mami. Ala, wad. Da kayo ti husto. Kayat mo ang maornos da iti Marlina. Winuuluden ka ayawid kat pumanawak badan. Saan ka ang makawawat? Panya, agulimag ka winusaan. May sikir mo ngay baga ka dagiti pulis. At isnudo ka simurot kan JB. Kan san nakakinidnap siya. One, sir. Nasayaat. Isungay tamot lang agsubli tayo ni Yesyudad tamapan tayo iti police station. Tapno saan na matuloy tinayuli a reklamo ni mabam kontra kan JB. One, sir. Ngam, nakasagana kay danyaman nga ramidon ni Solidad ken ka, gapoy tinaramid mo. One, sir. Kapumanlangan iti panagayat ko kan JP. Nasayaat. Dayta ti kayat ko amang gagan. Nusaktan na ka ni Ma'am Jeremy. Dawatakan ko na asak langin ti saktan na. Saan na mabalin asaktan na ka? Adda ka manundita. Sagsagpaw ka manunakunak. San lang asikati mangitulod kini Shermy. Kadwaan da ka, Jibi. Kat kidawag kan solidad at dinadangran ti anak na. Girl, I need you. I need your love. Nasaya at tadakan na laing nga babae. Sorry, Mama. Solidad, ti makunak ornusen tay kumaday toy. No talagang agin inayat dagiti dua. Bayan tayo ida. Basta ituloy dati agadal. Kasanon no da napasama ka dakwada kat agsiko ka din na oras ti anak ko. Sana pari ko, tamabalindalat dati agada, nga oray nagkasardan. Ngam no mabalin, agturpos pa'y ti anak ko, ngawan asawa na. Patbatgan mi ti anak mi. Saan mi akayat nga dadaka sa mapasamak keng kuana, gapulang ti panagayat na iti anak mo, akun kontraam kano. Pinaritam kano ti anak ko amang sarungkar iti anak mo, kat dayta ti nakapanunutan da nagrebilde. Karbe nga kaparita ni data agad adal da pa'y laang, o bing da pa'y. Wen, mawatan mi dayta. Nga mabalindamat,
Akasarita ang nasayaat. Saan mo ta narigat akasarita ti anak mo? Ngam no agin inayat dagiti duha. Saan mo ang malapdan ida? Kasanon makapanunot da iti dakas ket mapukaw tayo idang agbadpada. Naragsak kang ta. Tanya nga ron ti kayat yung mapasabak. Babae ti anak ko. Kasanon do. Saan na babalik? Panagkunakit kasayatan pa ilaang pagtuluyin ida. Bay amida, basta'y pasnagda ti panagadal da. Magibabain ka. Mama, sorry. Ay, ayatak ni Ala! Amok at tila kay kayat mo pakayat mo. Ta isakit na kapay launay dagyay. Sige, Mama. Ituloy ko ti agatal. Katsan kayo magdanag? Ipasnag ko ti agatal. Rumbang lang! Adaman kayat ko adamagan ken ka. Iti bagam kanyak tipod no. Ada ka din napasama kada kayo? Kabayatan ti kaadayo ijay. Kuha, Mama. Ada ka din! Juan, Mama. Talagang ampang ka! Gatel! Mama, nagsakit. Nagkasat ka, ta saan ka tin? Mawatan na kami ko, Mama. Ay na! Mabagtita kiti nagamit mo! Ampang! Kumusta ka ditaan, sweetheart? Namiss kan? Oray siya. Ngam aganos tapay lang. Anya kumapay. Talaga kasta. Adakin taon ni Mama. Oh, anya dayta. Lumabalin kat saan tapay launay nga kita. Kat anya ti makunam. Kasla dyan ka ba ilan? Naglawag matimbagan ni Daddy. Bayan talaang basta saan ta baybayan ti panagadal ta. Saan ko nga mo kan, Mama? Nagrigat na makauawat. Saan na tamataban bantayan? Mabalin talat tamat ti agkita i university. Nalaosan ti iliw ko kan ka, sweetheart. Uray siyak. Ngam ibturan talat ta. Hustumot kiti dagiti nagan na kadata. Pinapatagita. Pinagtuloy datang agadal. Kaya saan unayan nga istrikto ni mamam kanyak? Ngam, at pagdanagak. Oh, anya dayta? Nagsarita day ti antik nga day ti Canada. Tiamo da kat saan ko anangag. Kaya niya? Apaman ka na makaturpusak. Kat ibaunak ni Mama iti Canada. Ikano sinyang ti makaammo kadagiti kasapula ka papeles. Anya? Iso kano ti sumapol iti trabaho. Nasayat mo tanangag mo. Apa man malpas ti graduation ta. Umadayo ta. Anya? Kumusta ti panagadal mo? Okay mat, Mama. Awan mat parigot. Amangan na dapay maawat ko apang madayaw. Nasayat no kasta. Wan, Mama. Iso... Oh. Apay? Mabiglaang, Mama. Saan? Daytoyen timbagbagakken ka. Aginaw kan ka po iti... Kasano pa iti plano kay papan mo iti Canada? Urean niya ti aramitin niyo kin antes niya.
Saan ko akayat timapan? Saan ko panawan ni JB, Mama? Ukir ka talaga! Apay nga minati umawat ang tiniknak, Mama. Na talagang ipatpatagtag. Nga anak, palubusan na kiti pagragsak. Kanya! Turay niya't mapaspasamak, Mama. Saan na kami ang mabagsinak kan JB? Lablabas kaan! Kayat mi pa yun adwa ti mataingam ti agsina kami. Nangruna ita. Tadanin inawag nga isot, Ama. Nagpartak nga aglabas ti Aldaw, Balayan. Dakilan ti apo ko tayo. Wahan apalayan. Makaiayo ti apo ko tayo. Katagyama dak, nakalpasan dagiti pandubok iti ayan-ayat da. Nalasatan da maglaang. Uwan nga, Rod. Katuran nyo kasjay tinagbali na pariko ti di. Nakapagturpos damot lang agpadpada. Babaan ti tulong niyo. Tulong tayo, apalayan. Tadakkel mo't lang tinaitulong mo kadakwada. Kan babaan ti bendisyon ti apo, abalayan. Wan, gambada siguro saan mo pa'y nga ambo, apalayan. Anya, tayta? At tan-ading ni Junior. Anya? Aginaw manan ni Charmy. Girl, I need you. I need your love.